Kani gadega Pati CTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Namar kajing simpor palat jong sarkar jala ban putri kamno ya katakaan ban khanglan ya kajing wan rong kertem ki menderi bat ki bar jala sakani ke jala khamtam sakani ke rilom khasi bat jantia henne kasngi ka siphotorek ukala lingkon ki khatlai tuli ki seng ki bala ki wen teng khandiat sna munchwa bandawa in line permit hakani ke jala ki lai kando biang haka office trekam jong ka khasi students union hajaya hakani ke jelang ki nong elam jong ki khatlai tuli ki seng hapo ka jinglam khman jong ki lai seng ki bakhampau bakan thop ya ka khasi students union ka federation of khasi jantia and garo people bat ka new trap national youth front kilai tai sani ba halor ka jing peslam ka sarkar ban putri kamno ya ka an ka balada penlong an ka sarkar hadu yang dorbar thau an rukum jo ka balatem kong ka Meghalaya Safety and Security Act 2016 kini kiseng kala dawa na ka sarkar bakadai ban putri kamno ya kini ka an mardor namar kum bakalong menta ompat yu i ki dakishen ban sedang putri kam ya kini ka an sikwa jengi ban persngo ni ka mat kalong ba hadin bangim semla syong tikti ban budin yak ba ka sarkar ka sim ya karai menteri kamno ya ka comprehensive mechanism ka bakan thop adu ikhrabrum adu ikhrabi ka bakan thop bro ya ka an ka perking ki nong songwai rai ka bangi syam kalong ba adu kene kratman na kaliang jong sarkar impat semlai ka nu kadak ya ka bakan sedang kamtam pan sna di khrdop pan talasi ya ke jengrung jumi jong kibri noba spok ko jala jumi pelong ingi kelong ba sibenta ke jebom suhun ya garkom le ka kom trikam sarkar hakwa kelas simpor mentala jan sausnam kenti kapat semala wat bansna tang ya kuwi khdok Raja spo kamtam po ribhoy hadu menta kampat semadan kuno ke clear picture ban ong ba kalala ban sim yiki caka puta bansna ya to ka khdok to ke jigurung kucing hot kidon ki caka kamtam po janji health wadap ban finalize nadu kuno hari hadu kuno klemat impat lab si idak bahkan sedang bertino ke khdok kene ke perlong atatien bat pendiau ya ka jengle sarkar bat kene kam disu kam batmai bat langbam ta kasngi I kan pois tendong skor sarkar bayi kitu gicaka kibada besim bat penbet nerang sedong ai ba sarkar kan sedang no pantai khdok kawai benta kalong habedai bat ka Meghalaya Safety and Security Act 2016 kada pelong ya ka kumkaan kal dabru ban thau ki rules handrai tang di kendiat sengi layo ban bodien nagi DC distrik repair pelongo yang gelong ba hadu menta ka sarkar ka persemlaan kanu ke instruction ya DC bakan sedang banyak sakmat kamtam ban thauno itu district task force kane ke ba ni ba sarkar ka susting bat aswa bandong ba dang ikhendiat sengi na kaliang siam wong ba hadin makajingmi jongka draft banangkong nagalis banangkong jongka NRC po Asam nagalian ke sarkar kan sapit ngor sim gilat kenti namar susai bagi beri ban syak kentat nanti klem atatin kin sawan banrung ban buhasnong habun ba benta po celam kalian handrai unpit ngor hakanu gal nongrem bat hakanu galenti bat ki ki an bala pentek lakam ba hadu kita pat semadan kunu ka an bala pentek lakam kran ya ke jigrum jumi hayu talasi na lebrung ki ki an bat ban perking ba hadu kita watang ki an bala ka sarkar la sim ban pentek kam hadu kita impat sudidak ni kani ya pelong ba
lada ke sorkar kasim sting na kaliang jungi kum istang balang iman si ban sim de gui pat senjang lada ke don genu ka jingrung jingmi kibriu na bar ba sabe ti asam bat nget bangin yak chakman bat lada ka sorkar kalong ding pengkiang jiat nanti ai ka sorkar ikan sim jing ba kli namar inamla bat fi afsa yitikian ka sorkar ka sapentri kam mar ngi syukran na ka pos andrai ka syukur tang jekran hadu mata ngi persi iba kenunu ka andu pentri kam pura penyada jing jimi jing beri musbar Kini kisang bahalang kila dawaru nak sarkar jela, baladak sarkar kamla ban pentri kam yaki an, lane ban snai kita ki kerdap ban rong bat mi jengki bar jela, sakani ke jela, kan bahaba ke sarkar kan penko borno haki kisang bahalang ban sedang pentri kam yakani ka an ke baladan menta. Nama ki ban rong hi menta ki hab ni shongwai. Ki hawat be jaka shongwai le de ying ne jaka. Ka an galadon garul galadon tada kas puslan ng yang sokar pentri kam ni ban penwandur da district task force kat kum gani ka mekriar the safety security act kemudian ni yang kiseng dingin nang pentri kam no mangi yang ni kan kita ada ko senjam ka ngilak pan siu maka an galadon ka sa stang pentri kam